বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক লৈ পেলাই এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল ফেব্ৰুৱাৰীৰ লাষ্ট উইক আৰু মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট হয়। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা নলেজ ফেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই নলেজ ফেষ্টটো ছাকচেছ কৰাৰ কাৰণে আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণভাৱে কোঅপাৰেট কৰিছোঁ, ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ডিজাইন আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আমাৰ বিভিন্ন কলেজৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপালসকল, প্ৰফেচাৰসকল চবেই মিলি পেলাই এটা ডিজাইন কৰা হৈছে। তো আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক থিমবিলাক খুব ৰিলেভেণ্ট হয়, আজিৰ তাৰিখত আমাৰ মানৱ জাতিটো আৰু লগতে এই অঞ্চলত থকা আমাৰ বিভিন্ন সমাজক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক ছাবজেক্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ ওপৰত এটা সলিউশ্যন এক্সচেঞ্জ, নলেজ এক্সচেঞ্জ হিচাপে এই নলেজ ফেষ্টটো লোৱা হৈছে, য'ত ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজৰ পৰা আদি কৰি চব কথা ডিছকাছ কৰা হ'ব। তো এইটো ইতিমধ্যে বহুত বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ প্ৰফেচাৰ, বহুত বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত কাম কৰা আমাৰ ৰিচাৰ্চ পাৰ্চনবিলাকে ইয়াত এগ্ৰি কৰিছে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে এই নলেজ ফেষ্টটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ, বড়োলেণ্ড অঞ্চল, ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক এটা নতুন ডাইৰেকশ্যন এটা দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু এটা নতুন এক্সপ'জাৰ এটা দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। গতিকে আমি এই হ'ব লগা যিটো নলেজ ফেষ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্ট, সেইটো লৈ পেলাই খুব আমি হোপফুল কি এইটো আমাক বড়োলেণ্ডত নতুন এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব। इंटरनेशनल नॉलेज फेस्ट में हम लोग विद इन दी बीटीआर अपने आप को सभी लोगों से जोड़ना चाहते हैं, और हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी और दूसरा स्टेट्स का कम्युनिटी से हम लोग जोड़ना चाहते हैं। अभी तक का सिचुएशन में क्या है कि एक एक इंस्टीट्यूशन में एक एक आदमी का जितना नॉलेज है, जानकारी है, अपना अपना फील्ड में वो अपना साथ में ही रहा, वो अपना इंस्टीट्यूशन का ही साथ में ही रहा, वो किसी से नहीं जोड़ा। तो इसके कारण क्या है कि उसका नॉलेज जो है उसको जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो हम कनेक्ट करेगा तो एक दूसरे का नॉलेज दूसरा का काम में हम लोग इस्तेमाल करने में ये शामिल रहेगा। और हम लोग ये भी बाहर वाला को इंटरनेशनल लेवल के ये भी हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारा बड़ोलेण्ड में एकेडमिकली बहुत पोटेंशियल है, रिसर्च में और रिसोर्स में। जैसे यहाँ पे बहुत इंडेंजर स्पेसीज है, वहाँ उसको कंजर्वेशन करना चाहिए, इंडेंजर प्लांट्स है उसको कंजर्वेशन करना चाहिए, उसका इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, ये कनेक्टिविटी चाहिए। ये सब एजेंडा है हमारा ये इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल पे। और ये पहली बार बड़ोलेण्ड टेरिटोरियल रीजन में ये हो रहा है। इसके बाद बड़ोलेण्ड टेरिटोरियल रीजन जो है इंटरनेशनल मैप में रिसर्च के जितना पीसफुल एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस का जो मैसेज जो है एक मॉडल पल के बाहर को जाएगा। ये जैसे कि हमारा ऑनरेबल चीफ सर ने बोला है, हम लोग टेंटेटिवली 28 और 26 फरवरी से लेके 2 मार्च तक ये टेंटेटिव है। इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है।